Gospodine Alamul Hoda, evo pitanja koje je po meni strahovito važno. Koliko je važno da čovjek na namazu zna šta izgovara? Dakle, mi svi učimo ajete kuranske na arapskom jeziku. Nekad se zanesemo pa mehanički samo govorimo. Koliko je važno biti svjestan, razumjeti ono što govoriš onog momenta kad si na namazu? U odgovoru na vaše pitanje potrebno je kazati, kao što i naši gledaoci, ono što sam zapravo kazao u prethodnim odgovorima, namaz je u stvari jedna konekcija čovjeka sa duhovnim svijetom i prirodno je da svi ljudi koji obavljaju namaz da trebaju da znaju na koji način da razgovaraju sa svojim gospodarom. Kada čovjek kuranskih ajeta koji izgovara, znači da to razumije, zasigurno će moći sa jednom većom pažnjom, sa jednoj srčanošću, također i sa jednim misticizmom i sa irfanom moći da uspostavi kontakt sa duhovnim svijetom i u stvari, kao što sam već kazao, da je namaz jedna tajna prilika i šansa koja ispunjava naše duhovno stanje i upravo razumijevanje učenja onoga u namazu je veoma važno kako bismo mi mogli što bolju konekciju uspostaviti sa našim rabom i kako bi nam namaz što bio slađi i atraktivniji i što dublji. I upravo nakon toga čovjek ide ka iščekivanju ove konekcije sa svojim, odnosno sa duhovnim svijetom, sa svojim gospodarom ili rabom. I kada govorimo o tome, kada nastupi podne namaz, trebamo također da se zapitamo na koji način treba da uspostavimo kontakt sa našim gospodarom. Hvala vam najljepša, gospodine Alamul Hoda. Poštovani gledalci, na redu je još jedan kratak prilog koji treba da odmori našega gosta i nas, a vama da pruži zadovoljstvo ako to može.
Dakle, evo nas ponovo, dragi gledaoci. Gospodine Alamul Huda, jedno pitanje koje je, nažalost, zadnje. Berekat namaza, dakle, blagoslovi namaza. Sve ono što je dobro i što je beskrajno dobro, što dolazi sa namazom. Da, odgovor na vaše pitanje ponovno trebam da kažem da oni uticaji koje namaz može na jednu personu ostaviti i udaljiti ga od grijeha i upravo onu konekciju srčanu sa duhovnim svijetom što je snabdijeva, također ima također i jedne socijalne, odnosno društvene uticaje. I u stvari sa ovim farzom, odnosno obavljanjem ovog farza u džematu, možemo da kažemo da se jedan jedinstveni duh, jedna jedinstvenost, odnosno koherentnost umeta se upravo oslikava u tome. Zato što narod u jednom džematu, u safovima, kada se nađe na taj način, svi ovi različiti nivoj i narod sam koji dolazi u safove, bez obzira da li se radilo o bogatašu, o jednom obrazovanom, o jednom nepismenom čovjeku, siromahu ili bilo kome drugom, znači kada se oni jedan pored drugog nalazi pred gospodarom svojim, donosi se jedna zasebna jedna pažnja, jedna nada u njihovim srcima i upravo ova jedinstvenost, solidarnost, jedinost među njima ostavlja veoma velike dobre uticaje na političkom, socijalnom, kulturološkom i drugim poljima i upravo je ono najvažnije od toga. Stoga trebamo kazati da je uticaj džemata namaza u džematu jeste upravo ta jedinost i jedinstvenost islamskog umeta, što simbolizira upravo to, a također i sevap ovog namaza u džematu je mnogo veći od namaza kada pojedinačno obavljamo. Moram da kažem da je i namaz u džamiji, u Božjoj kući veoma važniji i upravo sevap je mnogo veći od namaza koji se klanja kod kuće. I upravo ovaj namaz još nekoliko puta povećava. I ja se nadam da će gospodar sve naše namaze, sve naše ibadeta, vas, poštovani gledalaca, vjernika, sve ukabuliti, naše ibadete ukabuliti i da će primiti naše namaze kao jedan rezervoar blagodati na sudnjemu danu. Gospodin Alamul Huda, hvala vam beskrajno na svim ovim lijepim stvarima koje ste nam rekli, koje ste nam pojasnili, koje ako nismo znali, jako je dobro da smo čuli, ako smo znali, onda je taj lijepi način doprinio da se to više ureže u naše misli, u naša srca. Dakle, hvala vam još jednom. Ja vam želim svako dobro zaista i želim da opet imamo priliku da budemo zajedno. I ja sam također srećan što ste me pozvali u vaš studio i što sam mogao biti na usluzi našim prijateljskom narodu i nadam se da će iskoristiti ovaj moj govor, odnosno kako bismo se mogli približiti duhovnom svijetu i našem gospodaru i kako bi što bolje mogli da se približimo i onim naredbama koje je naš poslanik alejhiselam nama prenio u svojstvu posljednjeg poslanika, ako Bog da. Još jednom. Dakle, poštovani gledaoci, tema našeg programa iduće sedmice Ašura. Budite sa nama i tada. Do tada svako dobro i eselamu alejkum.